Okay, dahil nga dapat napapatag nga sponsor si Ford at Duo. So, di ka po no, pagtuloy iti programa Mika. Tagiti pa yapot at mga pangablaw. Hello, Kuya June and Balong JM, Ken Basang Juloraan. Lain bagaldo ito Sweet Radio, Kuya. Pakikablaw yung man, ni Manang ko, nga Divina Castillo Pacolor. Happy birthday, di Martes, January 10, Ken ni Basang Miriam Iniego. Ti 18th birthday na itatangal daw. Agyaman nakti, ano siyo nga mga ibaso ti kablao ko. Kanyada, God bless, Kuya. Tuyading iyo, kanayon nga paspasali kada Domingo. Kung ano mo, paspasali ka no. Apo, pagyaman namin ti kadam ating Sonia Castillo Santiago of Bologna, Italy. Kat kaya amin pa'y apo nga kablaawan. Iti naragsak nga panag tip-tipon. Apo, anniversary. Happy, magkamamay ka man o? Madik nga sure 25th or madik mo, but anyway, happy anniversary kada kayo Ninang Resi and Ninang Hill of Ramon Isabela, iti Municipal Treasurer men Ninang Teresa R. Cruz, kaya kayo na nga ni Ninang Hill. Ulitin mi, happy anniversary from Doko, from Four Decade Duo, kan siyempre from iti pamilya, nagkaputi pamilya. Yes. Sige pa. Good PM para dyan, pakibati mo nga misis ko na nakikinig ngayon sa bahay. Wow. Ni Parim ato yung Edison Tinioso, a.k.a. Urot. Ni Urot. Naka-duty siguro na tayo ato hospital, di municipal hospital ba? Naka-duty. Naka-duty. Nga road, kung na pwede rin manong June and ating Gemma si Daglaan dito Kawayan from Ramon, 30 minutes lang, no service. Kablaawa matan, Kuya, dahil salesman din na dumaduma ng appliances nga kanayon nga naka-field inaldaw kung nanikapsat nga Randy Coloma. Ayan, no iba nga barong atawan yung manong June, ganading from the hearts of Australia, kung ni Marge Rose Coleman. Wow, from Australia. Apo, ato tinaka-online tatanga doon. Mano, 27 and 13 episodes. Oh yes. Kuya Jun and Kuya JM, kabalawan takman dito yung Namilangan, Alfonso Lista, nakaduty tigasulinan ni Eduardo Obaldo. The second, ko na nga ta dito Si Eduardo Obaldo to, kunana. Daytoy, kunana. Daytoy, Kuya, kanain kayong adangdanggan. Kuya, idol ko kayo. Thank you so much. Bita, Alfonso Lista. Wow. Namilangan. Kuya, para ko sa man kayong favorite kong ang tayo, baby kanina na agyaman dali ulit. Ay, si ka nga talaga dali ke. I-prepare mo man. Nga rod, na imbag mo't amalamiyo, Uncle, ken Lolo. Kasla mayat sa kablaaw mi mamat ni Lola mi nga Felicia Seriales nga adda dya Japan, kanagyaman kami kadagiti patulot na kanyami. Kablaaw nagapu kadagiti apu ko na dito San Sebastian. Request mi man tay kansyon ni Danilo. Agyaman kami from Barangay Kagawad ni Canora S. David of San Sebastian, Ramon Isabela. Aputa, apuro kagawad mo ti umay dito yung apauna ti kapitanan. Ay, nga ta. Si Kabad. Gandang tanghali sa inyo. Dinigreet ko nga po mga Nilmida family. Diyan sa San Sebastian, Ramon Isabela. O, diba? Nabis ko nga manong Sirok ti Salamagi. From Dexter Vicente. Uy, good afternoon kada kita. Once again, San Sebastian, Ramon Isabela. Kat ulitin may apo ti mga wis kata kayo nga inton apo February 11. Maangay apo iti solo concert. Yung mga concert, it's a dinner. For a cause. Snack for a cause. Merienda apo ti maiserve. At dito kat maawagan iti samiweng iti biyagan ayat nga maangay apo dita Angelino F. Vizcara Cultural Center ito no February 11. Snack for a cause apo iti tunggal sa nga ribo nga bayad iti ticket kat makatulong kayo apo iti panang patadermi iti Our Lady of Lourdes Chapel di San Sebastian. So nukayat miyo apo ti umay ag-celebrate iti Valentine. Apo get in touch with BEC San Sebastian kini kabisat Haines Umalabe iso ti presidente di jay BEC. BEC. Ayan. Pare, mano ti tanggap mo ti tugtog ti kasar pati simbaan April 21, 22. Tay Boredek Dalakay kunana mot ni Ma'am Inocencia ni Kumari Inocencia. Apa pakasar dati jay pagrang ayan ni Marcelo family. Anyway, kitaan ta kami lang apo in person para iti detalye. Yes. Ayan. Hello FDD. Greet ko nga po Gazeta Balsita.
Nasuli at Agustin family dito sinili. It's me, Eyes. Sinili. Where is Sinili again? Santiago. Santiago, Zeri. We have Dito na yung magnaka dito Patol Road. Hindi na panta, DJ Arabiat. Madi, Hata na sabali. pagnaan. Madi. Sinili. Ay, baka DJ ko mo. Pinalang mo. Malini aja babagang. Malini Sinili. Malini na buwan. Ka mali ka man doon. Mentes manan. Manong J7 si Inchison Makaungot. Makaungot. Kada apo maganda pa yung kablaaw ka nag kid daw. Yes. Actually, at the apo ti oras na dahita. Kita yung most requested song. Kat kang kantay may apo. 5 minutes before nga malpas iti may isang oras. Ayan. Unable. Sino ti agkasar? Kunana mo nga Marcelo. Kunana ni Auntie nga Marieta. Ay. Ha. Oh. Damagin nyo apo kini Ma'am Ino. Uwan. Buriti ka no. Dalakay. Ano tinaga naman ni kumpare ko. Nalipat ako. Sebio. Eusebio. Eusebio sa. Eusebio. Puro da kano da pare nga Sebio. O di pagrang ayan. Agkasar ka no. Nasaya at etang ako ang damag. Tagkasar. Kadoan kami nga madam damag. Sinilikat asidik jay Qatar. Qatar-tara nga. Sili. Si Chola Onay. Dati na Sika nga talaga Sir Emil ka. Yes. Talaga nga nagpartak thinking na. Talaga nga bagay na nga sumbrek nga. Sumbrek ka kumado ito FM nga DJ. Supay. Dati ka alternate mi dito Ilocano. Ayan. Mabaling ka malatakat. Nga ro, dahil tayo nag-request iti baby kinineneng, dahil tayo nga sunata, maipaay kata kayo, kata ako kata ornusok pa iti camera. Narigaton. Ayan, dahil tayo nga ro, apo iti... Dali, tinag-request dito. One, for you, Dali, kat sabi ko mataure na may mesang dito piston ni Manang Kojina, kat ita-der mo, tabo malsi ka. Nga ro! Nagbaliw ang tipanawen ni baby ken ni neneng. Sa balin nagnaganda, nagrigat pa iya balik senen. Pati lang ang ken ugali, jakon na matarosanen. Awanen ni Ilokanan, nga amambuk idiya panawen. Ayawanen, day di narumpi, ano umisem, apagbingi, atay balasan, anadamili, kalay sa tupay sam tumakuti. Ayawanen, tingkam isala, kababaketen, na dito'y tenga, nagitin neneng, nagpukauda, inuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tanu kumalsi ay napigket. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng. Sa balim ladawanda, nawag kawesda, kinurang tela, pati bantay parangda. Awan ti prenot pag-aakda, awanen ni Ilocana, nga amambuk idiyon unana. Ayawanen, day di narumpi, ano umisem, apagbingi, atay balasang anadamili, kalay san tupay sam tumakuti. Ayawanen, tingkam isala, tababaketen, ta dito'y tenga, nagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti bapaket, tanu bumalsi ay napigket. Ayawanen, tingkam isala, tabapaketen, ta dito'y tenga, dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti bapaket, tanu bumalsi ay napigket. Ayawanen, tingkam isala, tabapaketen, ta dito'y tenga, dagitin neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ayawanen, ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, kano bumalsi ay napigket.
ay awanen tingkam isana tabakbaketen kadito'y tenga nagitineneng nagpukauda dinuyuda ay awanen ti maisala ang tarayda an anusan ti babaket ano bumalsiya na piket. Apo, kata ko nga maisalin, dito yung Eagle Rider, dito nga patalastas ta. Huwag kabit. At sige, bumasa ka pa lang dito mga pangablaw dito balong. Kastama dito yung internet. Yes, Kuya Jun, nandiyan pakigalit nga po si Pare JV Dotimas from JR Kabakungan of Dick Ambo. Wow. Hindi na po yung kabel no natin na. Gandang tanghali, DJ. Greet ko nga po ang dalawang makukulit na kapatid na sina Jimwell at Ever Habes. Kata nito eh. Vicente ng San Isidro de Funquerin. Request ko nga dyan si Rocky Pandiling. DJ wait ko from Dexter. Vicente manan nato eh. Apay na ni Kuya Melvin. Nakasagana dito iti patalastas. Ngarita po nagtangan iti oras iti panang ipadawat tayo iti papremyo kat 200 pesos apo iti nakasagana nga may padawat iti tangan kanito babaen ti panang pugtuyo iti paulo na iti datlag nga sonata ngarot balong ibasa man ano niya ti masapul dang aramidan. Siyempre i-text nyo lang nga po dito yung 97. Wow! Diyos ko, apo, kasyam ni Ama. Tadi na mo kukuha na. Ana? Name, address, siyempre, answer, title. I-send nyo lang nga po dito yung 0977-369-1552. May asa. Ulit naman. Okay, kan na mga bakte. Load. Partakan nyo text dito yung 0977-369-1552 with your name, address, kaya siyempre yung title, kanta. Wow, nga rod. Nakasagana kayo mo ton. Siguro, kaaro ba? Iso nga. Kawan kariga-riga nato ya. Wow, karigat-rigat na. Inunaan lang. Very easy apo nga sonata. Very easy as in very easy. Amin nga apo nga tao amuna da ito nga sonata. Inunaan lang nga talaga. Kano kaya yumot nga si kayon ti mga bak ako oren no di pa ng rugi agi text ay madi may salaang dapat gaya maya. Wan iti atur garami apo. Inunaan iti atur garami nga answer best answer kada tay may sala nga po iti linaon iti text message na hanga day tay may pagana mo ton iti amin nga sa untan may text na yan disqualify apo de jay disqualified iso nga tay tuyan karuba manglapayag kayon iti sonata nga income ipatayab kada kayo. Ay, naglaka. Ay nabalayan pumaykan taag sasalatayman tain tayo rambakan panagiin na balayan ay abalayan lalakyan di ka agpamban na bandukan iban nagasmut taibang tas mariksekan ay abalayan na babayan ikan nenet monte kumintang tatay tanday nilalakyan sa riksig na kaslatay kawitan iturun-turun kapet-kapet aking nabagang at sinikin at pinuligos nga tinayen nga iyalele apalayan aking namrasa taman kas pang masingkit hintay pa nakin na apalayan ag tinautaman pangragraksak pagliwliwa nagtumpong nga angat ag tutudo na po di text message kasi sabi ko mata na nakakaraan kita ay atang What? nagpatak ako Apay no pinag-answer ti kanta nga nagadudag text. syempre 200 daytan No pangablaw, boy. nagkatulag karudo anapit kaya mo ti chay Okay. ay abalayan mo may kan taag sasalatay man tain tayo rambakan panagin abalayan ay abalayan nilalakyan
Mika at pambarna na balukan, iban nekes mong taibang, tas umareksekan. Ay abalayan na babayan, ikan nenat muntiag kunintang, tatay tanday tan nilalakyan, sa rigsig na kaslatay kawitan, idurong-durong kapet-kapet, akin na bagang agsinikit, ag pinuligos nga tinayet, nga iyalele. Abalayan, naginabra sa taman, kas pamasingkit, tintay pa na kinaabalayan. Abalayan, akinautaman, pangragragsak, pangliliwa, nagtumpong nga anak. Abalayan, aginabra sa taman, kas pamasingkit, intay pa na kinaabalayan. Abalayan, at tinautaman, pangragragsak, pangliliwa, nagtumpong nga anak. Apo mo din alam tayo ending na dyan sonata na pindot kumatanda tayo pang background music. Tangarod, kadagit iso amin na po nga nag-text iti text line tayo. Thank you very much Apo. Kat it shows nga adupay lang Apo tinaayat nga dumdum nga iti programa tayo. Kat dingarod nga i-congratulate iti first winner tayo for this hour. Apo, for this hour. Apay ay ata surat ka nga surat. Ay isusurat na kayong tinagan natin nga bak. Apo nga dayo. Taga Santiago City tinangabag. Taga Baluarte, Santiago City. Ayan. And iti answer na abalayan which is right, which is correct. Kat kaya mingarod nga congratulate. Agsaw ka mo tan Apo nagbayag mo agsurat dati Tagur ka ba ta? Apo la unay. Baka kurang nga number ka pa surat ka. Pagkat mali nga ba ito di preview ta? Ay ka, umay ito na tati istasyonan o tayo sitigmat no kaya alaan nga cash. No kaya na mga load ay ka babian na latan ta dumteng tulat ta di cellphone load ta tamat dito yung number na. Kapi, dato yung kapi. Ngarod once again, we would like to say congratulations to our Karuba ita Baluarte, Santiago City. Awang mo titawon na. I won. Apo mo, di na maing kabil titawon na nga. Sige man lang ng pagbigyan tayon ta isumot ti talagang imo na. Apo. Madating baga gamay name address. Amo yung bagay tawad. One, madin. Name, address, answer. Consider mo ata syakti nang ibaga. Madim nga na ibagad tawon na. Anyway, congratulations to Marites Pimentel, iti Baluarte, Santiago City. Aha, anak kayot mo manang Marites. Load din no pansit. Pawag, sa. Nagatuti sa mong batyo, we have Johnny Pungan of Echage, Jovelyn Taguding of San Sebastian, Leo Santiago of Raymar Vilog, Eduardo Ovaldo, Angelo Ramirez, sige man Scarlett Pascual, Sharon May Antonio of Baluarte, Niño de la Cruz, Elizabeth Compay, Rochelle Abiado, Jocelyn Adres, Leyan May Agana, Jackie Cappuccino. Oy! Basta kape. Willie Verdana. Laarni Garcia, Suzette Villegas, Dexter Vicente, Lynn Kalangan. Ayan, Jeff. Kung na pa yung tao po, nagkaduda po. And more guests. Thank you very much kada kayo amin. Rovelita siya Wooden. Dati ko na nangarod. May isa lang nga po ti mga pagtatay umuna nga nag-text. Kayan. Congratulations ulit kini Manang Marites.
Ang araw, Pimentel. dito ang araw po nga gibos iti umuna apasat iti programa dito ay adda kami manen over 97.7 Sweet Radio Santiago City. Agsubli kami apo kalpasan iti sumagmamano nga pamalagip kat iyat nagdaman dati umon iti barbaro nga patalastas iti Eagle Rider Motorcycle Parts. Aliman Kuya Pasok. 97.7. Sweet! Para iti natartaraki na limlimbong ka napapauta sa serbisyo ng iti motorsiklo, intayon sa Jai, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Eagle Rider ko na. Wananggal, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Pakasarakan ti orig kan nalakaapya sa ti motor. Agkakalain pa, iti mekaniko nga idadalwan ni Kabsat Marlo Pabiling. Iti subot ti bagbaga iti karuba papanak pagatagan ti rayos kindalig ti motor tao. Inkananggal sa Jepurok 2, Bugayon Proper, Ramon Isabela, asideg ti Manos Hospital. Bagi kanimat matunan ni Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Tuloy na bagag ti presyo ti Senbira or kadina, sprocket, sparplug, carburador, rem, interior, baterya, manibela, tornilyo, brake fluid. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Daytoyan timang paduras si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya